Malolau mali e aho e ki moe lele e tonga kotoa. Fia ke o talitali lele ki mo tono ki o mo ngā hiongongo mo le tio. Kai o maa en television e tonga ki he hoani. E he wakai koia ki ngāhi ulu i o ngongo. Whakahala ia i e he whamau angalahi ai whakafofonga kakai niwa taha fitu ki he hia koe totongi ke whanotoi. Whamaone to ngani he wike ko o si mai hotele tōki mo ano sila ki ono langa hangai whale talitali anga kakai i to ngani mai sektoa taki mamata. Pea nga ono e poto ngawe mo ui ke wakai i hangai whaunga mo tāna ki a whamatala ke tokoni ki ono whakalelei i na whakahoko whatongia ma ai mo ui lelei whakaloko fua o e whanua. O kutoi e pe ngā hitala noa kehe ana iangi pe e tau wakai ki ngā ngongo me he mala e o e sipoti ke o maa e tuunga o i ea. Ko e wakailewa e ni ki he whakai ki ko au liliani polutele. Kua halaia i he whakamau anga lahi ai whakafofonga ka kai ma aniwa taha fitu ki whalea lea, ka koe minista pa anga lata tangi mana, whilawe i mohono maumau i o e lao i he whili whalea lea, aia koe hia e ua o e totongi ki whakalotoi pe bribery. Ko no whakahala ia i eni he whakamau anga lahi, helia ngeia ai ngahi whakamatala whakamooni kua o haki whakamau anga lorotonga i ngahi aho koe ne whakahoko ai hopo ni ka tau wakaiangi he ki he whakaiki. Ko e hopo koe niuk whilawe i tonu ia mo e whirilahi ne whakahoko he ahua noa no ve matau kua o si, aia ne pole iai e he kau ngā kandidati pe o tangimana ko ai sake ho tatau whinau, ai to unga whalala anga ko ia o e whili ne whakahoko he whakailoa ma ai sea o ni wā taha whitu. Aia ne tukua ki ia ki e whinau e ngā hia e tonu e whakailoa, whilawe ko toa pe mo e totongi ke whalotoi. Ka i he whamatala koe e whakafofonga whakalao ma a whinau si o sifatu o ta whaiva, koe ua pene malawa ke whakate whito ai ai hopo i he mahino nei mo ua e toko taha ne whakate whito pe mga tu ungai e tukua ki hono tolu e uhinga whakawhamili. Ai a koe pui toa hiani o kupe he whakafufua ki September wa whiwani ma, ne whakahokota e whahanga tonu ai e whakailoa tangi mana i ha taha ai totongi ke whakalotoi a ki hono ave o ika ma ai toko taha ko mele wholau o maawhanga, ka koe toko taha whili i e whenga ke whakalotoa ia ke whili ma ana. Ia mahina te tau pene whahoko ta e whahanga tonuai e tangi mana, ai hia koe totongi ke whakalotoa ai toko taha ko telesia tu ipulotua maawhanga, koe toko taha whili ke whakalotoa ia ke whili ma ana. Koe o ngotukua ki i koe nine os i ai pē kau whamo oni ma atangi mana mo whinau, ka i he kakato e hopo mo hono whakahai e pongponge ahoni ai ola o i hoponi, ne whahai e whakamau lahi e ne tui ta e tui veveiua, nai whakahoko e lata tangi mana ai totongi ke whakalotoi, ka e tai whahanga tonu pia nei i ai e ne ilo mo poupou ki ai, ai ane whakamala ala heni ki he ola i hoponi e whakafofonga lao ma a whinau, si o sifa tōta whaiva. Ai a koe e ke hokina te he, ai whai ai totongi whakalotoi pe koe pride, a ki hono awe tae whakahanga tonu o ika, ki kau whamoni koe na e ui, na e whakaikai e nai whamoni koe a e he responding e rata, ni kau whamoni, ka nai tali kakato e whakamauia e whamoni koe ma a kota tau whinau. E koe e ki marie i kai hane toi vei ua, na e whai ai totongi whakalotoi, tae whakahanga tonu. Te po ni o la rewa te ni awe ai ne certificate ke sea whalea rea, a hoko kei ola tutuni ke a mo ansi te awata i whalea rea. Ka kotua tai minia ko swai tutuni, pa ko mea ia sea whalea rea tu hae ne kai tutuni hapa. I e lorotonga ni o te eki mahino hatari mea tangi mana pe e tangi o whilawe i moi ola i hoponi, ka aku mahino pe o iei mohono to tonu, ke kole ki whakamau anga, ke whakatatari e tōtu o ni koe ni whakau aki mohono whakahifo ia me hono sea i wharea lea, o ka pau e tangi ke uhi ke whakatatari a hono whakahoko e tōtu o ni ki he ola ko ia o e tangi. O ku whotu e pule anga ke langa ha hotele, whale talitali anga kakai moha senta whakataha anga, i e elia o ku langa i e whalea lea o Tonga. Koe konga ene whenga me ngā one pule anga ke whakalakalaka, ai topu whakaekonomika e mau e tongani he kaha umu whakaivia i pe sektoa taki mamatai whonuani.
Ko e langa whakalaka eni e pole anga hiliangi e whakamo onia tongani mo no sila ki hale a pawhi mai no aki e konga ki mua e mahina ni o whakafufunga i a tongani e ne a whio king tupo wono mo i hotele tu ki mua i no sila ko e Sutima Hotels ko e makamaile maho inga eni ki e kaha o whaekonomika Tonga pe heke no ke i whakaivia mo whakamaho inga ai wāwhinga e aki wāofi mo tuuloa a tongani mo no sila. I e whamatala ko toko maimihe ofisio e palemia, e toko ni lahi e palani ngā awe ki hono langa e ngahi whale talitari anga kakai koeni, ki hono whakaivia whakakau ngā awe e kakai o tongani whakaroto whanua, pe ke toko ni ki tuunga whaekonomika tongani whakafuafua, ke toko ni i e paanga e taha 8 miliona i e tau, o mahino pelo lo tonga ai a ahi mai ki tongani e palemia no silahui ke kuosi, ne whakahai e Christopher Luxon e ne talamono me fiefia i hea lea pauni, mo ne whamahino ko e Sudima Hotels, ko e tahaia i ha hotele malohi mo whalalaanga i he langa wharakalaka i takimamata o no sila. Ne whahahe ni he palemia o tongani no pere whawhanua e ne talitani lelei ai langa whakarakani ke hiko e nā whakaamu ke te whakaivia sektoa e takimamata ke whakapapau i okulai whiunga malo mo pau ai ngahi whale talitali whanonga tongani ke ne malawa o whiau e ngahi whie mao ko ia kau whalau ewa metu apule anga. Keo hike maho i ngai ngawha pe whatongia e poto ngāwe mo ui ki hono toka ngai kina e whakarakalaka whakamo ui le lei ka kai e whanua he kaha o. O nau ngā unua i ka mata i he ahoni, o whakahoko e polokala maako mai kau ngāwe ki tu a koe e whare mahaki, me kau ngāwe kutoa e whare mahaki, ki hono wakai i pe tāna ki a ngai whakamatala e malawa ke fua tau ki ai e nau ngāwe pe ko hono beteki a ki a ngai palopalema o ku nau whehangahanga i moia. Ne whakailonga ia i e pongpongi ahoni ka mata e polokala mako makeheni i he senta whakataha anga whaa ni loa i whakaamu ke nau whenga e aki lelei i hono langa ai whakalakalaka e poto ngāwe o ka au kiai mua ngahi whaituutu uni ki hono ngāwe aki lelei mo whakapotopoto ai paanga ngāwe ko iau tuku atu mehe pule anga. Ko e whakaiki ki moli tea taukapo. Lolotonga ai polokalama, nei whamama whaia i e ko ofisa mo ui ai nau pou, ki no whamama whai mahu inga e whengau aki whakataha, mo tuku pā ke whakalele i ai ngahi ngā ue ki mo ui lelei e kakai e whanua. O whakatau mua e polokalama ako ko ini ke iai ha tuunga o wakai i mau peai ai whakalakalaka o tuunga mo ui lelei e kakai, whakafuafua i mo whakapapau i ai ngahi mau anga whakamatala ke no whakaivia o mo ui lelei, mo ilo i ai ngahi ta whaaki o malawa ke whakalelei i ki ai ai ngahi tokoni, ke whakapapau i o lelei age mo ui lelei e kakai, ka tau te whito ki ngahi whae, whanau mo tau tupu. Ko hui ka mea mahu inga ia o ku tau mua ki ai e polokalama ako koini. Lolotonga eni, nei mea e minista mo ui hua kawa me riku. O ne pehe koe ngāwe mahu inga au pito ia o whakahoko he potu ngāwe mo ui, ki no tauhi e tuunga mo ui lelei ai kakai. Ka tau te whito ki tuunga o huhumalu i tongani. Nai kau ki ai mo ene mea ki no ngāwe aki lelei i o paanga o ku tuku mai ki he potu ngāwe, ki no siofia o mo ui lelei. Koe ngāwe mahu inga whuke ni wamana ke mō whai. Hange koe ngahi mea ki mua atu. O ku kau ai lahi koe hu malu i a tongani i he lere i taha i kaiki ngata pe Pasifiki ka koe i mamani. Ko ne au ai hu malu i ke pesete hivanima pe ko hiva hange koe lau nai whai. O kau ia he koe ngata pe koe ngā ka whika au lerei. Wa whika au ku tau proud of. Kau ku ne taramai le vai ai lerei e whahoko ngā au e ko ia oku mou whai. Ko ia oku koe koe ngata pe e tau pehe ko whika e ni usai ai humalui. Kau ne te whahoko mai ai usai ai whahoko whatongia ko ia oku mou whai. Ko ia ki mua patoki whahoko ato e ko ngai pu whahoa, ko atu pēia e whamalo ka moto. E ko workshop ko ni te mō whaia e sio ke ngai whamatala, o mai ai mo ngahi whare, ki he motuani ka o mai kautaki,
Kai ke ngata pe I he koe hae mea te tau whai ki ngahi pōre mo ngahi whai ngata hono whahoko ngahi whatongia koe ni. Koe tau sio ki ngahi lerei o ngahi whaunga ngā ue na e whai ke tau lawa ako mea I ke toi whai ke toi lerei angi pe ngā ue a kia ke tau lawa o matatari ai ngahi pōre koe ni o hau whakataha pe mo whahoko koe ia ai whatongia mau inga koe ni. Koe konga whoke pōre lahi ia ke potu ngā ue koe si koe ia o iwi koe ia ke whai a ke whatongia. E pe koe hae se nite awe ke tawha koe, koe hae mea awe ke tawha koe. Kau ai ngahi di workshop pe he ni, hono tā noai, hono mai ngai whamatala, ke tokoni ke whai tūtūni, pe anga whewhe vahe, ai ki se niti, pe ko ki pachete uko mai, ko hui ngā ko hai impact lai taha, pe ko lerei lai taha, e ala mau, mei he ki se niti ko ia uko mai, ke whahoko ake o tau whatongia. O koe ngata he ni, ka koe haupe koe taimi, lahi ange, mo ngai pōre, lahi ange, mo ngai mea kehe, o toi tānaki mai, ke whahatokanga ki ai, hange a koe ia, koe ngahi pōre kehe, o ko mai he whiriliwa ke ea, hange koe ngai pōre kehe, o ko mai he mitia whakasosiare, ai no tu whake ngai whamatala, mo ala mea pehe, o lahi e tau taime, tau tono nofo, o whingai ke whakatontonu ia, e taimi o tau whahoko ai, ho tau whatongia. Ai au koe ngā mau I ngā ni au mō whai, ai ni koe ni whai koe kamata he pongpongi ni, o mohanga o whakatātala mo o mai, a whamatala, he ero nā tokoni, ki he potu ngā oe, ke ne hanga le vai le rea ngai, ai ki se niti koe au tuku mai pūre a ngā, ke whahoko a ke whatongia, ke toi mou le rea ngai, ho tau kakai. Nā e whakamama whae toki tāo Ronald o whanoa, koe pole lahi o potu ngāui mo ui, a whatongia mahu inga o kiri whaki ki e kau o fisa mo ui ko toa pē, me ngahi kopu whelāwe I oku nau ngāue ki ono tānaki mono ana laiso, e ngahi ola oku mau o teu ia ki ono palani I lelei I oi mo ui lelei. Nāne pehe koe whakamatala na e wakai I lolo tonga ai polo kalamako, tene tatake ngahi si te pohoko ai potu ngā ue ki no whakapapau I o ku mau e he kakai, kai tau te whito ke ngai whae me whanau I iki, o ku nau I he tuunga mo ui lelei, mo mau he whanau ko toa pē, ai tauhi o ku malu mo toi lelei yangi ke tuunga e nau mo ui lelei, pe o nau poupou I e tau tupu ke nau wa usia e mahu inga o toka ngai kina o e nau mo ui lelei. O ku toi omi whoki he polokalama ko e ni hangai whainga maali e ke kau matao tau I mo ui lelei, ke nau whewahe ake e ngai whainga taa, a lea e ngai whaunga e aonga mo whakamalo hia e ngai whainga aki me ngai kau taha whakawhanua mo whakawaha apure anga. I ono whakamua mua e mo ui lelei e whae mo whanau, kaua e ngai polokalama hohu malu I, o hoko atoa e ngau e pot ngau e mo ui ke whakalelei ai whakahoko e ngahi ngāwe, whakalelei e ngahi ola, pia mo whainga ke whakalakalaka e mo ui lelei, ai kakai Tonga. Mai o ngonga le tio me televisione Tonga, ko auri tea tau kapo. Kua lau I tau e toko ni whakatahataha, a e pole anga ao si te lelia mono sila, I he polokalama ngā ue ke sektoa e ngowe, mo e uta tu e ngowe ki toa pole anga o ku iloa, ki he tokolahi tonga ni koe Farmer Plus, I tonga ni me Pasifiki, pia I he tauni, o ku kakatoa I he konga honoua o e Farmer Plus. Ia manaki koe ke kakato e ngā ue polokalama ngā ue ni I sone o tauni, o ku whotuutua I polokalama ma kehe whakatau mua ki he whewahewahe aki e ngāhi ilo me tau kei kua o sia e ngāhi hoa ngā ue polokalama, I tongani I ngai tau koe ni lelea I polokalama ngā ue ni ke ako, mo toko ni ke tiki nau tolu koe ia te whito e ni I he sektoa e ngowe. I he whakamatala e pule o polokalama ngāwe I tongani, te vita lau taha, ke te whtaita mua o e Farmer Plus, ke whakaivia e sektoa e ngōwe, mo I uta atu o e ngōwe ki tōpule anga ki ngahi māketi whakamamanahi. Ke whingai aki lahi e polokalama ni me pule anga, ka hoa ngāwe I tongani mo muli, ke lawa o mawai e ngahi whainga mālie ki ngahi māketi I muli.
ko e tau mua ngā ue me me lahi nofo ke ta whake mau partnership ya mo kule anga ngā kule anga ka pe he foki ke ngahi kautaha business tautaha exporter sektor tautaha sio ke ngahi ngā ue I he halanga marketi ai ku kau ke ngahi ngā ue whakai kolomtini, whakai biosecurity, whakawaha whonua ono whakatata ngahi whakahauka ngahi area tokonia puli anga kono whakahauka ngahi area whakawaha puli anga ko hia ko ono whakaatata o halanga marketi ko ngahi koloa ko te mito ngani talawa hua tu ko ia ki tō puli anga Pehe e lau taha kua whakaivia he polokalamani ai kau ngōwe ke hekehe I Tongani, me ngāhi kau taha uta ngōwe ki tōpule anga, o mahino me iai ai ola lelei o ngāhi tau mo ngāwe ai Farmer Plus. I he lele maka waha taimi pe mi hau kamata ko I polokalama wa whatata o aloha o maki taimi. Kehe pe ngāhi priority crops ko commodities ko koe o ku prioritize kau ngōwe pe maka private sector. Ki hona hūku ki tōpule anga. Ia nei, kama ia taimi nei priority ai a hina, kana he taimi nei priority ai whenga I mei, ke hūku ki tōpule anga, o ai ke tōnga nei whenga I lesi. I he lolo tonga ni o ke tōnga mau koe, ko ngā koe taimi ni mau, me me nofo lewa ai face koe whama plase taimi ni, nofo I ki he mele ni, ngoe foha, kia moe kawa. Aia I he fo I ko tala no bele o lahi ngahi partnership nei whakako mai koe ki mo a, ngahi private sector na whawhinga aki mo ia ka koko whalawlau pēni ki he fo I taimi ko ni ai ni face ko ko whas osi ko ni ke tāpu ni ko fo I commodities e tolu ko ni o ku tipeni me ia ngahi kau taha ko mau whinga aki mo ia ai ula papete ke tala ko hai ngahi kau exporta ko ngā ue I he ngahi area ko ni o ngā uta mele ni o ngā uta ngoe foha o ngā uta kawa o mo toki whailewa ai whenga aki mono piki ko hai ngā kautaha ki mo lawa toko ni mono whenga aki mono tō partnership ki ngā ke lawa whakahoka ngā ko ni. Ko osi ai ngāhi toko ni whakanau mo ako whakatau kei ko whakahoko I Tongani I he malumalu e polokalama ngā weni ko konga o ngāhi ngāwe ke ngā unu ki mua pe hiki hake ai tu unga o ngāwe a Tongani ki he sektoa e ngōwe mo utatu o koloa koe ni ki tōpule anga. Ko ia o ko whatau mo aia ke wahe atu ai pe mono share pe mo display ai ngahi ola ngā ue na whahoko mai koe he whama plus o mai ke aho. Ki moa pe Tongatapu ni. Ai ku hangi peni hafu event whakaosi ke highlight ai ngahi ola ko ngā ue pe mo wahe pe mo kau mo ue mo te kau stakeholders. Ai ku aho tōpule lulu ia I whakahoko pe I tanoa. Pe koe me ko prokalama ko ni me koe u panel sessions Malatu ko fui aho pe foke taha. Ai lahi ngai mea wahe kau mo whinga ke whotutu e prokalama ke ni lawa pe o makupusi ngahi area te fito koe whae koe toka ngai. Ai koe u sessions koe ia e whakahoko fui sessions e wha, e panel of sessions e wha. I he kaike ngata ai ko tanda tau te lele koe ngahi panel sessions koe ni. Ia iwe me kau whanki display I tua I he exhibition I tua I he conferences, local conferences. Ai whaali alia tai kau partners ko mo whinga aki. Ka hai lau whanki koloa ko na mau whinga ko no toko ni I ko nau ngahi whakamatala. Whika waka me lau ngahi o kau taha. Ang rau mai peo o tu waki atu ai nau ngahi ngawe ko ia I he He ene pehe o kum amanake ke whakahoko I he tōpule luru o wikeni, ai polokalama makehe koe whiwahewahe aki tau kei mo ilo me he ngāhi tau o lele ai ngāhi ngāwe I he Farmer Plus. I he whomatala a lau taha koe ka kato koe ni e konga hono ua e polokalama ngāwe Farmer Plus, ka au mahino pe ai kei fuwhia mao e Tongani, mo ngāhi whanua kehe I he Pasifiki ai toko ni I he tawhaaki koe ni, ko ia kui kai koe ngātai ni e polokalama ngāwe, ka koe whainga mālie pe ni ke whakahoko hatoi wakai e polokalama, mo I ola kua mau I he ngāhi tau lahi kua whakahoko ai ngāwe mo I whakotutu ai ha ngāhi ni diu e malawa ki toi langa haki ai ngāwe ki he kahau, peo kia ia e whakatoa me ni ai sektoa ai ngōwe mo uta ngōwe ki tōpule anga ki he toi whakahoko ha polokalama ngāwe peheni I he kahau wawe mai. Ko e ōnia ngongo whakaloto whanua ai ke hoani ki ngahi o ngongo me malai o e sipoti, hoko mai mo piea o lie.
Malomo tau ki whilonga ki koe wakai ni ki he mala e o e sipoti. O ku longolongo katoa ngai apisoka ko walunga fulu i he teo ki he whaawa pongpong i he whiauhia Oceania i he level o tau taha no aia koe kumia hasea ki he whiauhia whahoko ki Papua New Guinea i he kongaloto e tau. Wharatau ki he whamatala tohi me kau taha soka a Tonga ko i Tonga niai e timea Vanuatu o tumotu kuki behe ki hamo Amerika ki he whiauhia whahoko behe apisoka i Loto Tonga i he kamata koia pungpungi. O kai ki i whadataria e whaia ko manu tualau pe mo ene timi ke taitari ngai timi ahi ki he whiauhina. E whako e timi hamo Amerika kolopo whaaosia ke nau tū utai Tonga ni. I he taimta tau na e kore ai pe whaia ko e pōpō mi ka kai o e whanua ka tau te whito ki e kau manako soka ki ha whepōpō waki teo ngahi wa inga koia ai timi whawhanua tau tahao no. O mau kore ai pēa mō pōpō i he awa inga. O wiro e ia e ngahi make hea me taimi o kumotola hea ke popo ia e tau whanau. O mau mau hao whalahia tau motoru, koe tūka ni ko mau rei tāni whahoko. Mau keike toi tuku ha lelei, mau lelei taha penu mau whahoko e te wainga koe ni. Mau hao whalahia tau motoru. I he taim te tau e taitari he kahau e tū lalo pēa Vanuatu pongpongi, hoko me pēa tu motu kuki he toko naki, pēa tātuku moha mo Amerika he tūsi te kaha o, whahauka toi ngai whainga koe ni he taimi tolo e whiawhi. Kai ke he kumahino me he ngongo tuku mai me he kau tā soka tonga koe i kuna he whiauhini, e puka i pēha no sea ki Papua New Guinea i whiauhi koe e Championships ai e whahoko i mahina ko siulai. O ku hane nefu e kahau e taitoa Tonga Melbourne Storm, e rea sa katoa wharatau ki he whamatala e whaiako e timi Greg Bellamy i he pongponge aho ni. Na e ka whakatoa he kongi mui e tau ko si e whahauka whaitoa ki hono uluhangi ko whatapu, pe au kei whahake ake mi iai, pe koe ni kua whahai he whaiako ai veiveiua ai kahau o katoa. Ne talaki whoki he whaako ki mua pehe, e mamata wa inga katoa e whiau e nara e lau e tau ni, ka koe ni nane to e whahoko pehe he pongpongini, ai e ne whamatala o pehe ngari, hei kai to e whoki a katoa ki he whiau hini. I whamatala whoki e whaako ki he kautaha ngongo koia e Channel 7 na Australia, na ne pehe te kei ke whapapau i pe e to e whoki hi whakatoa he tau who'ou, ka pau e te lava o wa inga. Hotonga ni whoki te kei ke whahoko he kautoa ke tāha tūtu ni pau, ai e makatuunga me iai e whawhola mai he whaiako hai hala whanonga e hoko toi e tahi toa me whoi one. Na te pe whoki he whaiako mau inga nge mo uia kātoa ke oa nā toi iai hapalparema ke ne uesia ano kaha u pe ene pehe au i kai ke iai ha ane tani pau ke kaha u o e tahi toa pea me he whoi one. Kai kehe kuke i he wote kau kafo a e storm a kātoa hoko tai e prokalama whakakeake, whakataha mo ki nau tolu o kunau iai, pe toki a whakatuku e whaia koe tūtoni koe ni a muiange. Koe e sipoti pe ia. Koe wakailewa ene ki he tuonga o e ea, i hono tuku mai me wa awake matangi a tonga i whamotu whakahoko atu e pesa kuila. Malo lau mare ho eki pia moelele e tonga kotoa, tai tali whiwhi ki motoru ki he tau whamatala ea koia ki he e whia whini. Ngai tānoa lalahi le vai no aho. Au whia pe whotunga langi ki he konga lahi ngai vai whanua koia o tutonga, pia malape kei moha uha tu umoto o lolo lahi a ngai taimi. Kai taimi tatau pe te tau kei whia pe moha ea ko maa whanangi, ke tau fuhia kotoa pe o tutonga, i hoa ua whakon ka hoko mai. Wakai rewa te tau imisati alai te whatonga nge laki alomari e peki niwa whaou, niwa Tongatapu wa wau, pia mai otumatu haa pai, tuki hange ai alotamaki uha o kune toka ki o tau potahi whakatonga ko ia o Tongatapu, pia mo e ua tene malapi whetuktuku mai haa au whia, uha tu umato o lo lahi ngai taimi, ke kotoa pe ngai vai whanua ko ia o tutonga. Ko tau whatokanga rewan ke ngai potahi ke mea i he kau wholau tahi ka peke kau tau tai, o kei tu peha whatokanga hako, pia moi whare ke whanki i waka iki, ke tokanga heo ki tahi ke ngai potahi ko ia o wawa uha apai, Tongatapu e ua tere ki tonga, pia mo tere ki toke lao. Kai pasiki ahuni ma koe ka hoko mai whatonga iani, koe altamak uha vai kune ngā unat ke mama pia miho tau eria, i whakaosinga koe weekendi, o mga tuunga mihe alo maari e, o kune toka ki o tau potahi whatonga hake, ai kune hanga teke hake altamak uha koni ke nofo pe ki whakatoke lau, ki e ngoni ua, pia mo potahi whatoke lau koe o ngoni ua. Pia angi pe toka ngamatangi, pia mihe tonga hake, ke tō fuhia ko toi pe o tonga
i he aho e ni makahoko mai. Ka he tau whanonga koia i he e fia fini koia ka ki a pongi pongi, whatonga ingi au fia pe whotunga langi, ki he kotoa penga hi vai whanua koe, o tonga moha uha tu umoto o malapeke lo lahi a ngahi taimi, i wawau, haapai, Tongatapu pia mo e ua. Angi pe tonga matangi pe me hake, me tonga hake, o au peke meri tahe ua nima, ki ngai po tahi koia, o wawau haapai, Tongatapu pia mo e ua. Maula taha rewa koe fua mawhana, au peke tigri se siase ua wha, ki he ua ono, ki kotoa pe o tutonga. Whamatala ea kia pongpongi, whatonga iangi au tamak uha vaivai, kune ngā unma ki wawau haapai, pe whaki Tongatapu pia mo e ua, malapeke lo lahi a ngai taimi, ia ngai wheitu upeni. Ike alo maari pe ki hongo niwa, toke henga taimi au fie whotunga langi, moha uha tu umoto holo. Tonga hake pe toka ngamatangi, o au peke maritahe wanima ke tau noa ke haua. Tau te whito ke ngai potahi koia o wawau, haapai, Tongatapu pia mo e ua, kai pe whoki tere ki tonga, pia mo tere ki toke lau. Malunga taha rewa koe fua mawhana ke pongpongi, ia au peke te klise siase tolu taha ki he tolu ua, ki he otu tonga. Taimi hua pia moi mamaha koe tahi, maha tokai hoko totonu e o nohe fia fini, tau maari o squata pia me taha watu apo koia oi poni. Koe la a moi mahina, hopo la a toi kwata ke fitu a pongpongi, pia tō ia, i he toi miniti taha tolu ke fitu e fiafpe koia a pongpongi. Toi mahina he poni toi mite uaua ke taha taha, pia hopo ia, i he toi miniti hiva ki he taha ho a taha koia a pongi pongi. Whauspeta wakai ki he tau whamatala ea koe ki he aho e nima ka hako mai ki Nuku'alofa, o kamata he tō pelulu e wikeni, ki he mōni te kamata anga koe e wike kaha ulahi ke alo maari e peke o tonga, tuke henga taimi au fie whotunga langi, malapi kei moha uha tu umoto tō holo o lolo lahi a ngai taimi. Malunga taha rewa koe fua mawhana ki aho nima ka hako mai ki Nuku'alofa, au peti glise sia se tolu taha ki he tolu ua. Koe kakato ia e tau whamatala ea, malo o pito homo mea mai, ka mo mea. Pesa koe laia mai tō ngā oe ea ka tau toi wakaiangi pehe ki ngāhi olo i o ngongo. Whakahala ia i e he whamau angalahi ai whakafofonga kakai niwa taha whitu ki he hia koe totongi ke whanoto i. Whamaoni ato ngani he wike kuosi mai hotele i tōki mu anō sila ke no langa hana i whale talitali anga kakai i tō ngani mai sektoa taki mamata. Pea ngā unu e poto ngāwe mo ui ke wakai i ngai whaunga mo tāna kia whamatala ke tokoni ki hono whakalelei i nga whakahako whatongia ma ai mo ui lelei whakaloko fua o e whanua. Mo e kakato ai pea ngā hiongongo me letio kai uma ai televisione to ngā ki hauani mo whakaamu ne au taki kotoa atu pea ki loto whale kotoa. Kai malo e tau kei whi au mai ka mō mea. Good evening and welcome to your English news package with radio and television Tonga News for this Tuesday evening, March 24th. Today's top stories. Niwa 17 MP and Minister for Finance Latu Atangimana has been found guilty on 2 counts of bribery in relation to last year's election. The Health Ministry has launched their annual Reproductive Health Data Review and Planning Workshop, and the Pacific Horticultural and Agricultural Market Access Plus, or Farmer Plus program, are hosting a knowledge forum this week ahead of the program's completion later this year. We'll have these and more stories coming up later on in this bulletin, as well as the latest in sports and the weather update to wrap up this hour's news package. Now for the news in detail, I'm Popua Aho. The People's Representative of Niwa 17 to Parliament, who is also the Minister of Finance, Latu Atangimana, has been found guilty in the Supreme Court on 2 counts of bribery. This conviction was delivered by the Supreme Court this morning after the case hearing was completed. This guilty conviction means Latu Atangimana will lose his seat as the Niwa 17 People's Representative in Parliament unless there is an appeal or legal application made to the court. The case is directly related to the general election held last November, in which Tangimana's rival candidate Aisake Hoatataufi now challenged the credibility and legality of the election result for the Niwa 17 seat.
Finau filed 3 bribery-related charges against Tangimana, but according to Finau's legal representative, Sosifatu Otafaiva, only 2 charges were able to proceed clearly in court, as the key witness in the third was unable to take part in the proceedings due to family-related circumstances. The background of the case states that around September 2025, Tangimana indirectly committed bribery by providing fish to a voter, Mele Folau of Ma'ofanga, in an attempt to influence her to vote for him. In the same month, Tangimana also indirectly committed bribery by influencing another voter, Telesianto Ipuloto of Ma'ofanga, in an attempt to persuade her to vote for him. Both allegations were supported by witnesses for Tangimana and Finau, but at the conclusion of the case and the announcement of the decision this morning, the Chief Justice stated that he was satisfied beyond reasonable doubt that Lata Tangimana had committed bribery indirectly and had knowledge of and supported the actions. At this stage, there has been no response yet from Tangimana regarding the outcome of the case or whether he will appeal, but the Supreme Court decision will be forwarded to the Speaker of Parliament for Parliament to take the next steps. It is understood that Tangimana still has the legal right to apply to the court to stay the order relating to his removal from his parliamentary seat pending the outcome of any appeal. The investment agreement with Sudima Hotels in New Zealand is expected to develop an upscale hotel in the kingdom and ultimately contribute millions of ba'anga to the local economy. Liliani Bodele tells you more. A new upscale hotel, resort and convention centre is set to be developed at a new Parliament precinct following the signing of a memorandum of understanding between Sudima Hotels and Tonga. Signing the agreement on behalf of the kingdom was His Majesty King Dubo VI. This move by the government highlighted and marked a major step forward for Tonga's economic future and a clear example of New Zealand-Tonga partnership in action. In a press release from the Prime Minister office stated that this project will further contribute to Tonga's economic development and tourism sector. During the official visit of the New Zealand Prime Minister to Tonga last week, Christopher Luxon emphasised this important milestone and praised the positive step for Tonga's development, as the Sudima Hotels is a strong and reliable partner in New Zealand's tourism sector. Prime Minister's office stated that the planned upscale hotel, resort and convention centre is expected to create up to 100 permanent and part-time jobs and contribute approximately 18 million ba'anga annually to the local economy through wages and procurement. The development will also benefit the wider community by acting as a catalyst for new investment and helping meet the growing demand for quality accommodation in Tonga. Prime Minister Lord Whakawhanua highlighted the government's support for growing private sector collaboration between Tonga and New Zealand businesses and investors, including this MOU signing. It is understood that Lord Whakawhanua announced during a press conference last week with the New Zealand Prime Minister an investment of a New Zealand hotel group, Sudima Hotels in Tonga, looking to extend their chain and open a hotel in Tonga which will help the tourism sector and improve the local accommodation capacity, especially in looking to boost the tourism sector. The Ministry of Health has launched its annual Reproductive Health Data Review and Planning Workshop, bringing together health officials, representatives from UNICEF and the World Health Organization, and healthcare teams from across the country. Nitea Tongatapu tells you more. The program also includes training on the new hexavalent vaccine, a combined vaccine that protects children against 6 serious diseases: diphtheria, tetanus, pertussis or whooping cough, polio, hepatitis B, and Haemophilus influenza type B. This single shot reduces the number of injections needed while strengthening Tonga's immunization program.
The workshop serves as a platform to review progress, assess data, and identify areas where services can be enhanced to ensure better health outcomes for mothers, children, and adolescents. Dr. Reynold Whanoa, CEO of the Ministry of Health, emphasized the critical role of accurate data collection and analysis in effective health planning. He noted that the information reviewed during the workshop would guide the ministry's next steps, ensuring that every mother receives quality care, every child gets a healthy start in life, and adolescents are supported to reach their full potential. The program also provides opportunities for healthcare professionals to share challenges, discuss practical solutions, and strengthen partnerships with national and international organizations. By prioritizing maternal and child health, including immunization programs, the Ministry of Health continues to enhance service delivery, improve outcomes, and advance the well-being of the Tongan people. And the Pacific Horticultural and Agricultural Market Access Plus, or Farmer Plus program, jointly supported by Australia and New Zealand, has supported many farmers and growers in Tonga and the Pacific, particularly in the area of exporting produce to international markets. This year, Phase 2 of the program comes to a close, and as the program approaches completion, a special knowledge forum is being organized to bring together the program's partners in government, private sector, and donor partners to share the knowledge and experiences of the program's success in Tonga over the years of its implementation. The Farmer Plus Tonga country manager, David Lautaha, said, "The main objective of the Farmer Plus program is to strengthen the horticultural and the agricultural export sector for access to international markets. The program works closely with the government and partners in Tonga and overseas to create opportunities for access to foreign markets." Lautaha says the program has strengthened various local partners in Tonga, whether farmers or growers or agriculture export companies, with several different projects being testament to the program's success in the kingdom. Under the program, local growers and small businesses received equipment, support, and technical training as part of efforts to boost the export sector, especially the export of local produce. The main goal was to ensure local farmers, growers, and exporters could perform or reach the standard expected of suppliers for international markets. With the different projects involving different growers, different root crops, and each with their own different challenges, there were many different areas that the program assisted local growers and export companies in order to bring them up to standard or to give them the tools required to successfully export their produce abroad. Lautaha explains that while Phase 2 of the Farmer Plus program is now completed, it is clear that Tonga and other Pacific countries still greatly need support in this area. The close of Phase 2 is therefore not the end of the program, but rather an opportunity to review the program and its outcomes over the many years of implementation and to plan improvements that can further strengthen the work in the future. An extension or revised version of the program is expected to be implemented in the future to help continue the success achieved by the Farmer Plus program. The program this Thursday will see the Farmer Plus program host a knowledge forum, bringing together program partners in government, private sector, and donor partners to share the knowledge and experiences of the program's success stories in Tonga over the years of its implementation. That's your local news for tonight. After this break, we'll join Bia Only for the latest in sports. Welcome back in sport. The Tonga Football Association is welcoming visiting teams for the qualifying stage of the OFC Under-16 Men's Championship 2026. In a statement, the Tonga Football Association confirmed that teams from Vanuatu, Cook Islands and American Samoa have arrived in the kingdom ahead of the opening matches at Home of Football in Veitongo. Tonga's Nuku'alofa junior head coach Manu Tualau says his side is ready after more than 2 months of preparation. He says speed will be a key part of their game plan and every match will be treated like a final. Tualau also emphasized the importance of teamwork and sticking to their strategy throughout the competition.
Tonga will open their campaign against Vanuatu tomorrow, followed by the Cook Islands on Saturday before facing American Samoa next Tuesday. All matches will be played at 3 p.m, with the winner of the qualifying stage will advance to Group B of the main championship in Papua New Guinea alongside the Tahiti, Solomon Islands and defending champions New Zealand in July. The Melbourne Storm forward Eliezer Katoa may not return to rugby league following a serious head injury. Storm coach Craig Bellamy says the 25-year-old is still recovering after undergoing brain surgery in November. The injury was sustained during the Pacific Championship match between Tonga and New Zealand in Auckland. Katoa suffered multiple head knocks, including one during the pre-match warm-up. Bellamy says it remains unclear whether Katoa will play again, with further medical assessments required. He adds the priority is ensuring Katoa can live a healthy life beyond rugby. Katoa has been ruled out of the 2026 NRL season and continues his recovery with the Storm. And that's sports news. That was sports news with Bia O'Lear. Now taking a look at the latest weather update from the Formal Weather Forecasting Centre with Besa Kuila. Hello and good evening. Welcome to our latest weather forecast from Tonga Met Services. Our headline for this evening, we expect cloudy at times with a possible showers of rain, can be heavy falls at times over most parts of Tonga. And please take note, the continuation of warmer air temperature across Tonga in the next 24 hours. Looking at the satellite imagery, as you can see, mainly fine over near Fo'o, near Tongatapu, Vava'u and Ha'apai group, apart from these fair bits of low clouds moving in over to the south of Tongatapu and Ewa. It will bring cloudy at times with possible isolated showers, can be heavy falls at times over most parts of Tonga. For the current warnings for coastal waters, a strong wind warning and small craft advisory remains enforced for Vava'u, Ha'apai, Tongatapu, Ewa, Teleki Tonga and Teleki Tokelau coastal waters. Across the region the next 5 days, as you can see, there is a high pressure system sitting to the far southeast of the group, which circulates a fresh to strong southeasterly wind flow across Tonga with a cloudy at times, with possible isolated showers, can be heavy falls at times. Let's bring in the weather closer to home into Island Division. From this evening until early tomorrow morning, we expect cloudy at times across Tonga with a possible scattered showers, can be heavy falls at times, especially for Vava'u, Ha'apai, Tongatapu and Ewa land areas with an east to south easterly winds reaching up to 25 for Vava'u, Ha'apai, Tongatapu and Ewa coastal waters. And the overnight minimum temperature of around 24 to 26 degrees Celsius for all of Tonga. Forecast for tomorrow, we expect a similar condition, but there is another weak trough approaching Vava'u and Ha'apai by tomorrow morning, and also Tongatapu and Ewa, with a mainly fine over to the further north for Niua Fo'o and Niua Tongatapu, apart from cloudy periods with possible scattered showers. Southeasterly winds reaching up to 25 to 30 knots, especially for Vava'u, Ha'apai, Tongatapu, Ewa, Teleki Tonga and Teleki Tokelau coastal waters, and a maximum temperature for tomorrow of around 31 to 32 degrees Celsius for all of Tonga. For the tide prediction, low tide at 6 o'clock this evening, high tide at 12:15 midnight tonight. Sun and moon, sun will rise at 6:45 tomorrow morning and will set at 13 minutes to 7 tomorrow evening. Moon set 10:38 p.m. tonight, and moon rise at 9 minutes to 1 tomorrow afternoon. Wrapping up with our 5 days outlook for Nuku'alofa, starting this Thursday until Monday early next week, we expect fine weather apart from cloudy periods with a possible scattered showers, especially for this Thursday and Saturday, the end of this week. The maximum temperature the next 5 days for Nuku'alofa of around 31 to 32 degrees Celsius. Thank you for tuning in. Malo Opito. See you next time. Thank you to Besa and the team at the Tonga Met Service for the latest weather update. That wraps up this hour's news package, but before we part, here's a final look at tonight's top stories.
Niwa 17 MP and Minister for Finance Latu Tangimana has been found guilty in 2 counts of bribery in relation to last year's election. The Health Ministry launches their annual Reproductive Health Data Review and Planning Workshop, and the Pacific Horticultural and Agricultural Market Access Plus, or Farmer Plus program, are hosting a knowledge forum this week ahead of the program's completion later this year. That's it for tonight's news. For more on these stories, you can visit our website at www.tbc.to. Join us again same time tomorrow for the latest local and sports news and weather updates with radio and television Tonga News. Thank you for joining us. Have a good evening.